Bona. Yebana. Ya. Eskayisa namuhla. Mfukeni. Mfukeni man. Na January lembe lerintshwa. La swo siyo yeve in'wana tin'waka. Sweswi mi swi tivisaka swona. Okay, ya nambona hinkwenu. Ya nambona. Ya a hi kwate ngopfu. Hey. Ya hey. Swin'wana hi ta hlamula ku yini a ni va loyi kwani. Mara hi ngheneni mhakeni ne. Mata swi ndlela yin'wana munhu a nghena ka page ra munhu a rhuketela tinhlamba ku rhanga vutivi a mi tivani a wu se tshama ku byela nchumu hambi ku ri ka vona u vutivi hambi ku ri ku hlamula swilo swa yena a wu hlamuli so swi vhe swi tikomba ku ka munhu lowu a humaka kona swa hlamusela ku njhani ku endleka yini a nga kurisiwangi kahle or a nga kurangi a ri na vatswari hinkwavo or a nga tshami na vatswari mara hi hundzeni ka sweswo namuntlha ni la ta mi xeweta tlhela ni va na swihungwanyana ni ri kwala studio lexi a xa swipikarani swimbirhi xi nga tikisa December leyi leswi a mi swi vula mi ku ku na swipikarani swimbirhi a ku na michini a ku na yini mara hi xona xi nga kota ku xi mi tikisela December leyi nga hundza hi December leyi so laha ni tela ku khensa vaseketeri hinkwenu na n'wina mo ka mi nga yimeki na hina xo sungula hi khensa n'hweti leya ya December because album yo hume hi December ku va mi yi amukeleni mi tlhela mi va mi twe kahle vo tala mi khensini mi tlhela mi khensisa ku a hi mi poyelangi December mi yi dye kahle swilo a swi basile a swi yo yeve hi ngo na hina as mina na lava ni tirhaka na vona ha khensa vamandla hi vuyelela ku va mi fike music wa hina mi tsaka hi wona hambi lava va zama ku a swi bihe a mi bangi hina hi swi tiva ku already se swi bihile so ha khensa va ti-supporters hi khensa na valandzeri ma swi twisisani hi mi khensa hinkwenu hi tlhela hi khensa na lava nga yimeki na hina hi ku hi vona va endlaku ku hi va strong kahle lavo ka va nga yimeki na hina hi vona va endlaku ngopfu ku endla yini hi va strong ku tlula mpimo because hi dzumba hi chuha vona ku lava va ta ku yini na va ta ku yini se va endlaku swilo swa hina swi nghena swi basile ende n'wevo ka mi nga hi fevheki hi yingisela ngo n'wina because hi lava ngo n'wina ku hi twa ku miri yini hi leswo madala se a ni nga nghenele to tala ngopfu no la ku mi byela ku this year hi fambisa ku yini studio hi Easter na psychology hi lava ku zama swinene ku hi Good Friday mi fika mi rhandza psychology mi n'wi amukela tanihileswi na hina mi nga hi amukela mi ngete music wo kahle a ni ma swi tiva ku hi huma kwini hi huma ka ti-team to hambanahambana vo tala swi teka nkarhi ku va mi amukela kuma ku munhu a rhandza psychology a rhandza na mani mara se swa n'wi tsandza ku amukela psychology hi ku u hambane na mani a hi la ku dlaya sweswo hi le ku teni psychology suka ka psychology hi tata ka Nomondo n'wa-Roach yes gift na yena i le ndleleni magigwane hi ta vona ku hi ta n'wi manyamanya kwini xigaza xi ya mahlweni
psychology Easter itava busy project ya yena ku nga ri khale. I'm sure kwala ka vo ti 1 ta February hi ta va hi kha hi sungula project ya psychology laha hi nga ta va hi kha na yena mi n'wi amukela eze loko a huma le vo tala a va nga swi lavi no a suka van'wani va nga n'wi amukeli hi mhaka i hambani na mani swa nandziha ku tigedla u endla swa wena u tigedla laha i nga koho i nga vi na problem i va free i tshika ku loko i tirha i vi ki chavu munhu un'wani or i control-iwa i fane i va free hi leswo madala swi yo yeve Easter psychology. I'm sure after psychology hi tata hi magigwane hi ta vona and then sweswi hi tisaka swona hi ku nomona mara ti-artist to tala ti ta va ti ri kona lava lavaka ku recorda studio hi lexi kona mafona hi mi byela ku price yo recorda i mali muni studio xi pfulini loko i lava ni feature hi ta charge price ya featuring xigaza xi ya mahlweni loko la ku endleriwa album va kona vafana va mina va nghozi ngopfu na ku vona Philani Papa Rulani ke a ni swi tivi ku mi rhekhoda kwina Papa Rulani Philani na ku tihlanganiseni na mina na loko ku ri mi lava swin'wana swi endleka a hi tsandzeki leswiya va kona vafana va mina n'we mi lava ku rhekhoda tanani studio mi ta chayeliwa loko mi lava ku producer hi mina ni ta mi producer ni ta mi pfuna loko mi lava ku feature mi ta ni hakela ni mi feature hi leswo madala swi yo yeve i hosi ngove ni kwala ka ngove yes remember studio lexi xa ha ku pfula xi akiwe speed album leya i 3 weeks leyi hi nga yi endla se ni vutisa ku n'wina mina ni ngo se sweswi hi nga na chance na ku n'wina mi behe munhu un'wana i pfa nga vi kona a ni va ni ri kho everyday na mitirho yo tala so sweswi studio xi nga laha ku ya endleka yini kumbexani se hi ta biwa hi mhaka studio xi va laha hi ta loloha hi mhaka studio xi kwala kaya a hi tivi mara hi ta zama a hi rekhodi xichanga Xitsonga ntsena mapiano ma biwa ti kona ti-produce or vachayi lava nga ta chaya mapiano loko u lava ku ba mapiano a ku bela u lava ku ta hi marabenta wa beliwa ho ka hi nga biveri maskanda hambi ri maskanda a hi bi leswiya swa izulu a hi se za hi va na yona munhu wo swi chaya mara piano ra biwa house ya biwa Xitsonga xa biwa marabenta ma biwa hi leswo madala so studio lexi xi amukela un'wana na un'wana hambi we mani tshama kwini swi ndlisa kwini un'wana na un'wana amukela studio hi lava ku kurisa tinqambi ta Matsonga remember ni vulini ku va la ka ngove va rhekhoda mahala n'wina mi to vonana na ti-producer ntsena loko ri na muchayi nga ta na muchayi studio xi kona mi ta rhekhoda hi pfulela un'wana na un'wana la ka ngove for free because ya hi tekani ha na ku vona swi yo yeve hi leswo a ni hlamula ngo lava ni va tivaka swi yo yeve hi leswo so va la ka ngove hi rhekhoda mahala because studio xi kwala ka ngove lero hayi loko i twa onge i nga yimbelela u nga ta then va ku producer mi twanana na ti-producer ku mi endlisa ku yini then mi network yes okay ni vuyile lava mi lava ku recorda music un'wana na un'wana ni vulini vhele mi tihlanganisa na mina ka nambara leyi 073 032 1127 hayi simple ngopfu 073 032 1127 yes hi leswo madala a ni na to tala a ni la ku mi byela sweswo studio xi pfulekini
n'wana la lava ku record a nga tihlanganisa na hina ku rekhodiwa swi yo yive hi leswo madala na mbona hinkwenu ya swi yo yive ya ni muteni December ne ya na mbona hinkwenu loko no ya hlaya guys hi nge heti ni ya va busy kun'wana hi leswo madala swi yo yive a na to tala ni a na ku mi byala teto hlayisekani n'wina mi nga majoni hlayisekani lembe leri hinkwaro la ku tsakisa n'wina na lava ni tirhaka na vona mi ta tsaka mi nga chavi a ku na pressure ya nchumu a yi chuhangi na loko hi la ku ba album ya Mr Post hi ta bela ku pfala leyi ma swi tiva me ni bela ku pfala album ya mina always ni ta la ku pfala album leyi lero a ni voni ku nga ri na lexi nga ta hi khoma milenge ku hi nga yi pfali album leyi hi ta zama ku yi pfala mara lexi hi xi lavaka i ku na ti-artist letin'wana ti nghena ti va strong because hi ta va strong hinkwenu ku loko hi ku na loko va ku na festival swi nandziha ngopfu va ku no ti-artist ta ka ngove or ti-artist ta Post or ti-artist leti tirhaka na Post ku rhambiwe tingani ka festival yaleyo ni nga tsaka mina hi tirha hi ri na power hinkwenu hayi ku always album ya Post ku va yona leyi nga strong ma swi twisisa ni lava ku hinkwenu hina hi tirha